U MLA Kamalim ubadairu Menteri Ketenat Penraisor Gejala ubah Hamlet Son Doling hakasni palai jong katayo ula sampai ba ya ke MLA scheme jong kasnem araja kat kendai arajar arpo syakekan hon baper jong Kamalim constituency. Uni MLA ula pentip ba menta kasnem ula mang kambun na scheme MLA syaki skul bakin yok ban pendon kam hakaban penbit penbiang ya ke jengdon kam jong ki kena skul. Hakaji halang kebarit bala penlong halung moba uni MLA ula sami ki work order bakot syaka siklur tingka syaki babun teli ke skul ki dor barsenong ki klub elekai bat ki kan huan seng Tremon Ngobha jongka constituency. Syua kani ke cing sampat ba ya ke scheme uni MLA ula peniru ya ke video ba lengkot ke bayadai syapang ke cing pentrekam bat cing sami ki scheme ba per jongka senam araja khat pra sya ki pat ba. Meminta Kusnem melaporkan pada skim dan perkembuan lamata skul. Kibun skim bersanction mendasam dan ai dalam tak skul. Ladong MLA skim kibun kiberikan kuat menyok semet. Hayang. Ndai atur, penai kan hayang. Semet umlah. Dengan skop boleh apa? Ladang airap ke skul. Kiba bon ki kibi pa ki skul. Ha kadon ke skul. Ketua di jengrap ke boy syaki kisem.